Evo ga, jedan monolog nakon dugo vremena. Nisam planirao ovo, ali evo danas sam doslovno neke stvari vidio, pročitao, čuo. Evo bio je i ždrijeb za naše klubove u Europi, pa ono nekako mi se čini da ima tema, pa rekao ajmo nešto snimiti. Evo prvo želim čestitati Dinamu i Hajduku na prolasku u Europsku ligu, odnosno konferencijsku ligu. Opet imamo dva kluba u Europi, što je jako dobro za naš nogomet i trebala bi to biti neka konstanta, pogotovo sad, već je 6. sezona te konferencijske lige, ali jednostavno trebamo minimalno dva kluba u Europi svake sezone da se nadamo tim probitku na toj ljestvici UEFA-inog koeficijenta. I eto, još jednom čestitke svima. Ok, Dinamo je ispod, nije to sad neki uspjeh ne znam kakav, ali mislim da je Europska liga dobro natjecanje za njih, da mogu proći. Protivnici su im neću reći laki ili teški, onako neka sredina, i mislim da mogu bez problema ući u tih top 24. Što u biti ću najviše spomenuti za tu Europu, evo mi Hajduk smo zamijenili uloge od prošle sezone, oni su ove godine u konferencijskoj ligi i eto, nakon koliko, 16 godina, 15, ne znam koliko, su se plasirali, eto, čestitke, ali evo, vidio sam protivnike, zašto želim malo više o njima popričat, zato što su dva od tih 6 protivnika ekipe s kojima smo igrali ove godine, doslovno da, ili je Lincoln bio kraj prošle godine, moguće i tako da je bilo, ali uglavnom nebitno, znači u zadnjih godinu dana smo igrali protiv njih dvoje, evo jučer smo igrali protiv Midtjylanda, to je, još igraju u gostima, to, neću reći zaboravite na bilo šta, nikad se ne zna, ta konferencijska liga, ta ligaška faza, dešavaju se iznenađenja, bit će jako bitno, to još ja mislim da nije izašlo, kad ko s kim igra, to je isto jako bitno. Evo, najbolji primjer smo mi prošle sezone gdje smo dobili Šahtar u gostima zadnje kolo, gdje je Šahtar u bod paso za top 8, znači ovi direktno što idu u osminu, a nas je bod sigurno gurnuo u tu rundu 16 koju smo, ja mislim, 14 ili 15, ja sam završili, ne vatajte me za te brojke, ali evo 9 bodova smo osvojili, ali zato govorim, bitno će biti vidjeti di će se s kim igrati prve utakmice, odnosno zadnje, jer nije isto igrati s Ajaxom, na primjer, prvo kolo na Poljudu, kad sigurno će Ajax htjet više nego na primjer u zadnjem kolu, kad Ajax već možda i osigura tih top 8 ili šta već, di onda će doći malo i sa slabijim mentalitetom tamo i sa možda kakvim rotacijama, uglavnom neće doći nabrijani ko šta bi došli u prvom kolu, tako da zanimljivo je za vidjet. Evo, vidim da su i Lincoln Red Imse izvukli, njih smo bome dobro se nagledali prošle sezone. Na papiru to djeluje Gibraltar, lak posao, ali znači taj teren njihov, ta umjetna trava, u biti, evo, sve 3 utakmice Hajduk igra u gostima na umjetnoj travi, što će im biti veliki problem prilagodbe, odnosno šaltanja konstantna sa umjetne na ove pravu travu što je u HNL-u, ili ovi hibridi koji su doslovno prava trava kod nas. Jako zajebano je to i vidjet ćete, sad vam ja ko nešto sugeriram, ali evo, mi smo najsvježiji primjer te konferencijske lige i tih na papiru divljih gostovanja. Evo, taj Lincoln, taj teren, to je, evo, ja sam ga nazvao kad smo igrali tamo zeleni beton, jer umjetna trava nije svugdje ista, to je doslovno tvrda podloga. Mi smo jedva bod izvukli tamo po igri, realno je bilo čak možda da smo izgubili, tako da možemo biti zadovoljni. To jest, bili smo zadovoljni s tim bodom, koliko god to glupo zvuči, uglavnom jako. I tamo su, ja mislim, poslije nas su Sigmu Olomouc bili dobili doma. Šta se tamo s ekipom desilo, ja nemam pojma, ali ti Red Imsi će biti sve nego lako. Dakle, nemojte ih podcjenjivati, evo, to vam odmah govorim iz vlastitog iskustva, evo, što smo mi imali s njima prošle godine. Dakle, i tu ni igrao s Dinamom, isto umjetna trava, Midtjylland umjetna trava, ali ta ekipa, evo, to osjetit ćete i sami na svojoj koži, ekipa koja ima u rosteru, ne znam, 16-17 igrača preko 1,85 m, koji su na prekidima
brutalni, koji su u fizici jednostavno toliko superiorni da evo, doslovno mi je djelovalo jučerašnja utakmica kao da igramo protiv Manchester City-a, ne znam, Barcelone ili ne znam koga po kvaliteti, jer ta fizika njihova jednostavno je prejaka za naše klubove i taj tempo koji oni igraju. Ali nikad se ne zna, kažem opet, sve bitno je jako raspored taj utakmica koji, koliko sam vidio, još nije izašao. I eto, želim im sreću, želim da se što više troše u Europi i da nama olakšaju put do titule. Da, sad ćemo mi malo najavljivati, mada kod nas je isto. Ali evo, mi smo ispali 6-1 od Midtjylanda, zadnji put kad smo ispali 6-1 ukupno je bilo protiv Olimpije, pa smo te godine titulu uzeli. S ovim rosterom i sa ovakvom energijom trenutno u klubu jako teško, pa odmah se mogu malo i na nas prebaciti. Evo, jučer smo imali live iza utakmice, di je taman u to vrijeme izašla Mateonija napisao Sportske novosti opet da se klub prodaje. Ne znam, evo, 10 dana do kraja prelaznog roka. Ako ćemo sad mi, to jest ljudi iz kluba, staviti fokus na prodaju kluba opet i u biti ne raditi na prvenstveno izlaznim transferima pa i na ulaznim, ja ne znam di ćemo mi ove godine završiti, odnosno kako ćemo mi ovaj prelazni rok završiti, jer znamo svi prošle godine koliko je i Mišković spominjao i koliko se pričalo u klubu da je ta potencijalna prodaja kluba utjecala na cijeli taj merkato i ulazni i izlazni. I evo ga, stavit ću ovdje post sa foruma, evo, ja mislim da je smiješko, nemojte me, to jest ako neko vidi, nemojte mi uzeti zlo, ali evo s foruma nepresušan čovjek je izvadio, ako sam dobro pobrojao, 35 imena koja su došla u klub nakon odlaska Jakirovića. Od tih 35 igrača mi smo 2,5 milijuna potrošili na odštete, a na prodaje smo u trenutnoj, to jest na današnji dan, ravno 0 eura dobili od tih svih igrača. Je da ima tu puno igrača koji su i dalje u klubu, koji imaju potencijal se prodati, ali evo u 2 godine mi smo na tim igračima koji su dovedeni od odlaska Jakirovića, odnosno dolaska Darka Rajića, Sudara, Čuline i ponovne aktivacije Juričića, Srećka, ne znam, on je u nekoj, on je neki savjetnik ili ne znam šta, ali evo njih troje se uvijek spominje, pa evo ja ću ih spomenuti, pošto se stalno hvatamo tog sportskog sektora koji po meni radi jako loše. Znam sve da novci kod nas su takvi kakvi jesu, ali totalno neplanski se dovodi, kupuje, treneri se dovode, evo u zadnjih godinu dana smo imali 3 trenera sa različitom sportskom tom, kako bi nazvao, politikom, odnosno formacijama, ponašanja igrača, profile igrača koji trebaju. I apsolutno niti jednom treneru se nije dovodilo za njega, nego se dovodilo šta si mogao, bez plana, i bojim se da ćemo nastaviti ići tim putem. Kao što sam rekao, za 10 dana je kraj prijelaznog roka i ne miriše na dobro. Evo, 28.8. je, znači ja sam već mislio danas da će Fruk u 8 ujutro biti službeno da je prodan. Jučer se navodno poslije utakmice opraštao sa navijačima, evo deja vu situacije s Jankovićem. Dakle, ne bi to uzimao zdravo za gotovo dok ne bude na papiru, ali to što prije se riješi ta sapunica Fruka, to bolje za sve nas, pa i da se niš ne dovede, šta mislim da se neće desiti, ali da li će se nešto previše dovoditi. Pogotovo sad kad je opet u pitanju ta prodaja kluba, sumnjam i ne znam, evo, puno ljudi upire u Keka, puno ljudi upire u predsjednika, puno ljudi upire u sportskog direktora. Ja mislim da je tu na svakog neka dio odgovornosti. Evo, vidjeli smo da smo jučer vjerovatno, mislim ako je neću reći izgubili golman, ali vjerovatno će se promijeniti golman. Obranu smo cijelu promijenili, tražimo se na svim pozicijama
i da ti umjesto na utakmicu di ti moraš biti, to je Željko priča jučer, di ti moraš formu u biti graditi za ovakvu utakmicu ko protiv Midtjylanda, mi smo izgledali ko doslovno pioniri koji igraju protiv seniora i bez ispaljenog metka smo ispali. Nije to kritika, Midtjylland je puno jača ekipa, ali kad se pogleda ta neka slika našeg nogometa, ne miriše na dobro, ali evo, nadam se da te priče o tim prodajama koje ne želim uopće ulaziti u to, ne želim onaj PTSP od prošle sezone ponavljati. Nadam se da to neće utjecati na ovih zadnjih 10 dana prijelaznog roka, šta je, odnosno zadnja 3 dana prijelazna roka u svim ovim ozbiljnim ligama, di pucamo na prodaju fruka i samo da to što prije sve završi. Da, evo, uglavnom, ne znam, nekako mi ne miriši sve na dobro, koliko god da smo bili malo i optimistični nakon onih izjava intervjua Miškovića. Nadam se da sam u krivu, nadam se da sam još pod dojmom tog ispadanja kojeg smo realno svi očekivali, ali ne miriše mi nikako. Dobro. Eto, to je to. Sretno našim klubovima u Europi, kao što sam rekao, neka se svi umaraju što više za HNL. Da, i to sam u biti još htio reći pa sam zaboravio. Ove godine će još biti puno teže igrat ta europska natjecanja jer je jedna reprezentativna pauza, dakle Liga nacija ove godine se igraju 4 utakmice u jednoj pauzi, dakle nema više ono pauza u 10. mjesecu, 11. pa se to sve rascijepka, sad je sve u jednu tu pauzu stavljeno, igramo 4 utakmice, 3 tjedna je reprezentativna pauza, 4 utakmice igramo za redom doslovno u ta 2 tjedna i to govorim jer evo Hajduku kreće, ja mislim 15.10. da im je prva utakmica, dakle oni će imati doslovno 2 mjeseca 6 utakmica, to ti je svaki tjedan, dok je malo drugačije bilo prošle sezone gdje smo mi imali te reprezentativne pauze između Europe, to jest te konferencijske lige, pa ti ono ritam malo slabiji i evo, nadam se da ćemo to iskoristiti i nadam se da će se prodati šta se mora prodati, da će se riješiti šta se mora riješiti, da će se jednostavno zaokružiti tih 14, 15, 16 igrača u našem rosteru, da će se fiksirati igrači na kojim pozicijama igraju, da će se taj Kekov nogomet konačno preslikati šta se i preslikao protiv Istre, nadam se da će to biti u kontinuitetu jer realno ovi protivnici van Dinama i Hajduka nije to neka razlika od Istre da bi sad trebali ono reći Istra je ovakva i onakva mlada ili ne, ali to su od biti protivnici kakvi će nas čekati cijelu sezonu. Eto, sretno nam, sretno našim predstavnicima u Europi i vidimo se, pozdrav!